Yn y nilo fi yn fan hyn, mae yna ddeiseb sydd wedi cael ei chasglu gan ddisgyblion Ysgol David Hughes, Tigi, Bella ag Ifi yn arwain y gwaith y gasglu yr ddeiseb yma. Deiseb yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddatgan argyfwng Hinsawdd ac yn galw ar y Llywodraeth i gyfathrebu difrifoldeb yr argyfwng ecolegol sydd o'n blaenau ni. So this petition is calling for the declaration of a climate emergency. I'm about to go and hand this to the Environment Minister here in Welsh Government on behalf of the pupils of Ysgol David Hughes. Of course, 2 days ago, Welsh Government did declare a climate emergency. I'm particularly proud of that because they did it, because Plaid Cymru this afternoon have a motion that we have tabled in my name asking for the declaration of a climate emergency. At the end of the day, it doesn't matter who did it. We took the lead. Welsh Government then implemented it a couple of days before. But this just shows through the pupils in one school in Ynys Môn that people are really starting to take this seriously. It is not inevitable that our planet is safe. Dydy hi ddim yn anochel bod yn planed ni yn mynd I fod yn ddiogel am byth. Mi ydan ni mewn cyflwr o argyfwng. Dwi'n ddiolchgar iawn i'r disgyblion am gasglu'r ddeiseb yma. Mi fyddai'n rhoid hwn yn nwylo yr gweinidog. Mae rhaid I bob un ohono ni yn cael yn arwain gan bobl ifanc fel yr rhain, wneud popeth sydd angen I wneud mwyn gwarchod y byd o'n cwmpas ni. Dim ond un byd sgynno ni.